One-on-one Super Sato. Every Saturday as from 8 p.m. with MC Omari Nash. Inilunga jachore letna tindo yanya jachore no letna joma luonga jachore no letna inirenda jachore chongi Nyakoromogi kaka pile wasedonjo kendo ngamo sedonjo kanyo no endo ma iluongo ni Super Sato, chenro mabiro nwa every Saturday kaka wuono to wan kaende gi wendo nyadende. Ng'eni ji wacho gani Omari ikelo mana chuo Omari ihero ga mana joma kawuono ba wacho na kel nyadende moro ma endi nyako ma super. Okadwa na wach nyinge, okadwa na tangnu, adwa ne kendo. Ing'amo sechopo kanyo no endo giminyalo timo subscribe ne YouTube channel ni endi kapok subscribe. Mokuonga gonu ero kamana ahinya nikech aneno ka we are doing great, eh? I don't work it catch up 5k. Kuro ka poni ngeni poke subscribe, please subscribe. Mondo samora moro ma wan gi wendo te yudo notification. Anga makelo ni chenro no pile ka pile. Nyinga en MC Omari Nash. Iluongo no Omari chieno jamone mbele. Wan chiene moneno mbele ma wayoko. Ya kati jalo neno ni Omari. Dako yemiyo chuore a lot to bedi gi mamit. Mai di Super Sato bed koda nyaka watieki. Uye koda tangi nyadende. Nyakoromogi makoro chenro manoma ma endi makoro madhinde ko piny mato nyaka yienge. Ima chenro mabiro ni juma ka juma iluonge nang'o cha Gombaka gi Jaber Nyaronagi. Gombaka gi Jaber Nyaronagi kelo nigi Jaber mwenyewe, inyalo dende ni Lorin Achienge kata Nyar Kanyamwa. Juma ka juma gimitimo eni idhi e YouTube kacha mare timanyo Jaber Nyaronagi nikech chenro ni makoro chenro manoma, chenro mwanyalo goe mbaka kaka joluo. Anuoni kendo ni wacho ni Gombaka gi Jaber Nyaronagi. Warom kacha YouTube juma ka juma. Yo maratari. One-on-one Super Sato. Every Saturday as from 8 p.m. with MC Omari Nash. Kanyo wurga melo iluongo ni MC Omari Nash da kongode nigi chake kore kumni ariyo to pori chwako seteronge. Mari chieno jamone mbele chiene mong'eyo mbele mwayo. Oja studio. Niya wano thure uonya hiro jawaya ye igona waya jabanyo we awere koro siato poko naneno ming'ologa. Nyakoromogi wan wakore ni wakelo ni wendo pile ka pile. Kawuono an gi nyadendi maler ai ne delno endo ineno delno. Agiri ne miane comment kanyo wachani ni neno wendo mwakelo kanyo nare. Agini jomoko koro wachani umere yuto wewe. Bas Nyakoromogi kaka isedonjo no endo maendi luongo ni The Super Sato, chenro mabiro nwa every Saturday. Kawuono an gi nyadendi ka endi udwa no konwa ni to hotimang'o ere kako yudo mapato sombe chalo nade to sekawe koso pore nono to ngene ka nono to kapanu dhi yuto nikech adu machako kone bang' ka siloro kamera. Otherwise karibu sana. Adwa ni kongi mosa mailungo ni Super Sato. Chenro mabiro nwa every Saturday saa 2 ka saa 2 mano saa 2 otieno. Dagi kongi mos jopeny. Okay, amoso ute. Kumnyinge longani Subebeto. Mano mongeyango. Ginye machalo jo Tanzania yawa. Anjalu. Okay.
Injaluo. Naam. Anjaluo. Mbona kama kamba? You are just okay. Okay. Koro Ijaluo. Yeah. Okay, akili chenro ka ma iluongo ni Super Sato ikon joge ni enango mitimo like social media ka enango mitimo madangi ngei godo kata mongei godo. Okay, kwa mnyinge lo mgani Subebeto. Anyamigori. Nyamigori nyar ga kode. Anya ga kode. Okay. Okay, social media, I'm TikToker. And I still have my YouTube channel. Yeah, now Jiwasani. All right. Now. Oh, so you also do the interview thing, huh? Yes. So how do they call your YouTube channel? Subebeto. SUE. SUE. Manusu. Yes. Manupoka die bebeto. Okichoko. Podana nesu. Cause to be BEBETO. Oh, bebeto taina ina bebeto. Yes. Koro su bebeto. The YouTube kachacha man Su Bebeto. And if you are an upcoming artist, you want to be promoted, we promote each other. Yes, sure. That's what we should know, that we promote each other. You get it? So samoti muni interview I promote to promote. So samori mnyalo bet ni inge fans mangeny moloe, but fans gi adek mani yonge goka medo rekore imbe miye make gi matin medo rekoni. And that's how we do it. Koro anilunga ni mcomarinash Nash mana kaka koni pile one ngata man gi potential wakelo kawuono wan ka endegi Su Bebeto ma mewacho ni atene okonyaka magi nyiri mano kuongo chwe to koro Nyasaye odhi ol koro Nyasaye kono malaika ni koro kopu kaka chwe nyakodo. Alright, koro iwacho ni Nyamigori karkani koro ngini koro kadwa nonro koro kisenge gimetemo koro mi wan nonro ni. Okay, Nyamigori Ranen. Ranen. Na. Okay. Ranen. Okay, ange Ranen. Yeah. To sombi chalo nade. Isomo kaje. Sani okasum. Yeah. Isomo? Okasum sani. Yani as in isomo kaje wadwaro brief history. Asomo school koso area. Yeah, school or area. Area. Anonyola baba dogo. Oh, manyiso ni in born town. Naam. Okay. Yeah. Unyoli baba dogo isomo town. Asomo baba dogo. Unyoli baba dogo asomo baba dogo. From primary to secondary school. Okay. Aweri kani. Iweri go. Awera go. No. Okay. Bang mano ko lidong isomo gazette. Asomo gazette. Alright, nyakola bogi mana kaka winyo no endo wan ka endigi Su Bebeto kako koni no endo ichalo model. Ango mi model okiwacho? Yes, I'm also a model. You are a dancer? No, I'm not perfect. But you try? I try. Okay. But mostly now what you want to major in, like on social media? Sawa ingine, ata I'm also a video vixen. Okay. Yes. Ingama dwa golo video. Omari, nyiri mabecho migolo video ka igolo kanye Tuko hapa. Omari, okemiya nyako moro wa acto Omari, ere kaka ngato timna promotion Edi kajacha imanyo handles Facebook, YouTube, TikTok, milligram, millimeter. Te man Su Bebeto. Su Bebeto. Koro Su Bebeto. Sane in ibase Nairobi ka ede. Yeah. Koro wawach ni ngato dwari ni timne interview to en Kisumu. How will you do that? I'll just do it anakuja kwenye niko. Alright. No, this one is one of the upcoming artists because these things we do for promotions. Upcoming artist kata mondo yud mana pesa kende mogo logo thume studio is a problem. Ere kaka ngani dwa idho gari all the way from Kisumu to Nairobi where you are. Swali nzuri lakini hata mimi pia ni mtu naanza bado so izeka to nusu tupataje. Alright. Yes, make it bado. Koro koponi eti in Kisumu tidwa no team interview. You don't go half. Yeah. I'm also upcoming. Sija make it bado. Alright. But now what do you do for a living? Because for this living. I do my things, those videos. I dance. Yeah. Video vixen also pays here. Or you breathe oxygen. Like yeah, shortly I breathe the oxygen. Somebody once answered that question like alikuwa anaulizwa
what do you do for a living? And she was oxygen. like, I breathe oxygen. Yeah, Yeah, I breathe it. I breathe it plenty of it. Yeah, sure. But mana kake neno no endo wadwa ni wa support Su Bebeto. Support Su Bebeto, and in fact I'm not going to give her number. Kopo ni dwa support kata kidwa yude makore madwa mako boji the Facebook page mare Su Bebeto, follow koro wo kode kanyo. Yes. Is that yeah, I think that one is okay. Then somebody is taking your number, giving you a call maybe at night and is not supporting you, king your social media handles and in fact inga manyako ma content creator adwa koni wachechiel ni fuo kopo ni ngaoni ndo kodi poko support. That is the kopo ni ngano samu huyo kodi no koni ne ama content creator, follow me. Ngamoe ere kaka ngato erito ko lugi geni mitimo surely hiyo tunadanganyana hiyo hiyo aidwa ana chaka wache kamera inga manyako content creator ikaso wage subscribe to ngamede go to poko timoni, you are stupid. Very man stupid. That is the first thing. Very Okay stupid. Okay ka ugade simbe you follow samapuro all tigo subscribe subscribe yeah you follow weekend. That is so bad. Koro imbende ingama maybe interested gi ilongo ne Su Bebeto, interested in any way, maybe idwa no bed ni video vixen, idwa ne otimango, idwa ne ogoni challenge moro, idwa ni utimni interview, idwa no timni advertisement. The first step, follow social media handles mag Su Bebeto. And koponi biru hira ni umere adwa support. The first thing baneno akoka kausimbi angiyo ni to be follower. Koki follower abiro mana timo ni support no ge pesa ngeji walo kode yin. I support ito ki support yin. Nakora mogi. Man ni logo ni super Sato, and today it is very super because I have a super lady. You get it? Super Sato because we have a super lady. Koro inyalo miyo wa penjo midwaro penjo kanyo no endo kakidwa ne otime kata gimo gimoro minyalo penjo about this lady. Koro imbe wa penji. Social media kan itigi mangeny majina nyalo timo. Angomiyo inbe koro idwa chako part mar interview ni. Ineno ka watime marachi idwa miyo wa kompe. Okay, ana chake chon. Yeah. Na message interview. Hey, wanifuate pale ni YouTube. Ziko hapo. Wako wengi? Zipo. Wasanii koso intime general. But mimi nafanya zote. Bora tu. Oh, footballers. Yes. Wote tu kijumla wote tu hadi wewe na. Lakini unajua like mimi nafanya show usiku. So tuseme nataka unifanyie show usiku kwa nyumba yako na uko peke yako. Itakuwaje sasa? Sasa umesema kwako unafanya show usiku. Sasa nitakuja kwako jioni. Okay, ukija kwako okay. Nitakuja kwako jioni usiku ama. But no now okay, what I'm asking is for your security now. My security. Like you can come that I'm doing for you or you are doing for me kwangu, and then thereafter wasitieko donge kaka anange single room na moro manoma single room na moro to kotanda na 3x3 iwile koro kombe na chielo kinya ninde kom so inamaanisha kuwa nendo kwa nini mnakudia kitanda nani donga achako kwa shina nya Migori Majalu yes pesa iko order my Uber pesa iko owachi mabernia no chako kwa wachi no nya Migori Onyalu, it means pesa iko ataoda. Okay, sure. But nitijo moko ma wawacho ni like dong ngine ko junen wakwa donje hot walorure jirani is not having any other business kodwa kuro wachi ni Omari the lokore iwinjo because when you shout it will be like joge no donjo kango mi kuro nyako ne something of that kind. So that is what I'm asking now. Okay, unaje before how will you go about it now? Okay, before kwe sawa na mtu ado mwinvite kwako ni mtu shajua. All right. Yeah, so okay. Ushamjua vizuri kwa ni Omari kwa hivi na hivi na hivi na hivi. So obviously mpaka nikujue ndio connection iko hiyo chemistry. Unaona? Okay. Yeah. Like kaka ankuri kela odine
Isenge ya maber donge. Donga senge gina. Awera bayango. Mano. Sawa tokoro kwa dok chien matini ngeni nitie jok moko manyalo gombo ng'eyo ne to se mag badi koso podi no fili mondo gine kaka gineno koro gine makoro ge jaji. Bas kopo ni ati isebedo gani o nyarona besu bebeto wundi gani ati wan pamoja koro bedbut kamera na luong na uruchuo malo nyiri luong na uruchuo malo nyiri uo ose makubadi kosa hivi mano wangu kocha idwa choma okachombe gingi okachombe mano peje makado mano peje ma ex lakini kuna mtu no peje ma ex so hiyo another day right kia ivinjo kotamore koro ingama dwa temo tiende tema kitemo ni nikech poko kao sitando mare poko kao sitando koro subebeto okipim na koro ne kopo ne kaka sane jini relation ngato timo kodi video mar era ipano konya timo kodi video michope kiwango moro makoro uweruru inyalo neno ka ne wange jago ni ilungo ni Zuchu inyalo paro story Zuchu ki Diamond donge na diero pen story it is a story manyisoni it is a true story en gimoro timore makoro chopo kumuchopena koro wach ni kaka yin itimo gumari love scenes mokadek ipani okenya fall into temptation miwache ne mano koro en kindwa kodi unaona mano kindwa kodi kwela na kwetu but inakuanga ni kazi. Alright. Ni kazi hata nikikushika aje hiyo ni kazi yangu. Hata hapo ni pesa yangu then. Okonya affect ge boyfriend. Na. Kama ni boyfriend yako ama yuko anajua ni kazi. So ni yeye ndo aelewe. Aelewe jamani. Alright, tekora boge warka nigi su bebeto ngama kore kodo je chendro ni ende ma ende longo ni super Sato ka wono wan gi super lady mane momiyo koro en super Sato ji ose kona mang'eny ni Omari ikelo ga kela chuo yaba Omari ene chuo consider gender ka wono wakilo ka su bebeto en nyako makata koponi nene tigneno ka yen zu yen nyako moro mazu to ko lokore kama to bebeto iwinjo kori lugani su bebeto ibi YouTube kacha endo imanye indiko ni su bebeto koro kidwa yude nyako ni yudo yotani mang'eny di YouTube mar first point subscribe ne the Instagram niko nani in gi followers manoma 11,912 bado kama 10 ingene Instagram yudo followers tek in fact fans ga bwana uangusha bwana anytime mupenja ga Instagram akeni nikech wan jo nage okwang'eny ga Instagram seriously ang'o timo rega bwana what develop bwana keni Twitter chan gi followers a bit keni don't love it is funny by the way, very funny. Twitter and followers a bit Instagram and followers je keni 1,000 plus to iningi 11 okikona enango mitimo ga Instagram momio o boost kama because Instagram you do ga followers tek bra okay mimi nasema tu niko unique you go to do me unique no I'm just unique in which way now waende Instagram page yangu wanifollow kwa uniqueness yangu wanifollow. I'm unique by the way. But you need to give us a clue. By the way ni celebrity kunishinda. Wewe unajulikana kote. But unaclaim uko na 1,000 followers. Kwa Instagram. Yeah, which is not normal. So that's to me that I'm unique. But YouTube uko na ngapi ndo wako? Kanya tokendo giti kosona 303. Ma tafadhali let's make her at least 1,000 wachage kanyo tafadhali dia kachecha endo mondo embe yango duokero kama ni Omari. Thank you so much kaka na ya live cha aneno kaicho I'm growing mane kada mwakonye kika wabine jok moko mag kangiro moko da oko Omari nyako mungo live cha ne ber nyako cha no manyako cha yakanyo kimia namba ne kata na onge namba ne one wachat mana page o page ata page o poke ata poke o Facebook ata Facebook
or TikTok ata TikTok eba. And that's how we grow. Koro gimotim koponi neno kan gi ngato. At least gimokelo kama duong en promotion. Yeah, support. Koro before ipenje ni Omari macheto ni golo kanya and the rest. Let's support this lady. You know, nikech embende watemo ni in some years coming. Wabede gi some big people eluo wa mwakwano. Ineno gima chando wa eluo. Where support your money sana. Like somebody will ask you, mano ngamoko lotongno ni mano zuju. There's a challenge. Something of that kind. But Ibro, you don't need. We have our local artists. Somebody will not a concentrate atakuwa mano yani oko yani kata winje ni thumno enga koro oningo bedni waloko mtindo magwa kata jok man kono goeko gen kono nikech ma fans wafuasi emoketo gikanyo ineno tij sana o depend kuom wafuasi ineno sana en wafuasi jok maluwi so let's promote each other. The kachicha YouTube maraungo huda wendo support. The kachicha Kelly Chogo Jarawila support. Yet our local artists, let's support our own. Iwinjo tuwabiro de malo. To easy vituza ano kan local and see what no. Man mumio Nigeria law. Nigeria is always original. Iwinja original. Koro aketu nyako ni elwetu. Wan nga mwaseketo celeb ko bedo celeb to wale wadugo katwa yanyi owe wale one was the live ko pore wami gi moro matinte wala to wabiro katwa wachene bwana duoke koro abora enya nikechi usebedo kanyono endo wan ka gi BEBETO ama Nyamigori BEBETO Nyamigori ingena dwa ni nyeng moro ma constant magi ing'eyo BEBETO no ber keche machulo de platforms kote but hapa ni you follow Instagram keche negi paro ne word in Tanzania but I'm unique go confirm it I'm unique to itimo content magluo yes kanya zenu sana ngoma mbizo ngoma za kijaka ndio nitie challenge na message pokata chia yes maana message kwanza mimi nakufollow sana BEBETO nimefanya itimoje BEBETO nyingine hapa ile ilikuwa ni gani hii mlifanya na huyu demrefu mjaluo huyu amenyoa asoro yes hiyo ya fair yes look I did it so napenda sana okay I'm going to confirm TikTok mondo share aningeni gimaber we niko pone ngato timo na gimoro I'm always there en mani koro samoro dane mang'eny wachidi Omari ani blutika ko una red pen mondo red tiki alright koro ang'o madangi kon joge no ntie penjo moro no kedwoka ma you have to answer that katire endo ne manani nitire gik mang'eny mane nyalo timo why is it that you just decided to do this interview thing and the challenges okay I mean to nini yani nisemeaje mimi kwanza tu kitambo napenda sana kuonekana kwa kamera hivi kwenye vitu zangu kamera napenda sana in the passion I have it that's for sure yeah that's one thing so are you also actress makadwa act code to inyalo the maber no adwa mi yudi show ne kamera ka jognan mbele kamera ka sane mon kimya mataki una kujua okay so tafadhali ingat man kanyono enda adwa ne imiya koromo kata aya koro anchuri yes iwinjo adwa the oko to kawe pesa kora adwa ni ataka in any language miwinjo ka idugo sawa kizungu Kiswahili sawa kora chako you get it okay you get it yeah koro sania lungi ni BEBETO sawa okay BEBETO ngene adwa dhia jawa saa oromo adwa dhia jawa sawa awuok akiani yang modug sadi nikech gige wage I never know sama biro sawa yeah baby yawa hivi tokimia kachake samari sasa pesa mali saba dong it is just the other day I gave you 1000 why kwa imetosha baby hizi kwa imetosha 1000 shillings of toast 1000 sani mabomi ya Rio
ya wawon paro ya mono kunyalo no idwa ketagi ayawa ingi kaka wuok mabor adier no idwa ketagi budget mo kodo narenia ejam koda okay ikele maber wasai wajamii ukijamna ataenda so you have to come in that manner no but kwe inya mi roll ma you have to jam. I have to jam. I can still do it. Arwani me tamrini nyakwangla no bokede that's for another day. I think I've just done it. I want to do that corally, but I can do it perfectly. Okay, but I've seen you can do it. You can do it. Apane inene ilungu ni Su bebeto. Yene chale se fole la koro kangieta. Ya pachala albert kage tu pachala albert. Kayo. Stand ne beno ko chungo rwane to ose gine katoko gine. To a part man music, are you also good? Like music vocals? No. You can only maybe dance. I can dance. Mimi simeaje. Dancing naweza fanya poa. Acting I'm good in that. Modeling ni sawa. Okay. Baada akiona video yake ngoma yake pale anataka kushoot, anaweza ni contact. All right. Yes, kwanza za mapenzi I'm good. Best. You can smooch me seriously. Yes. Sibini kazi after hapo ni pesa yangu naenda. Siko kazi. Sure. For sure. Try me. Wambie nijaribu. Atokete mnamondo ginewa. Abawogi wasanyo ko. No kawone manya yura advantage ke koko na woke kamera ka. Koro next achula. Yes. Koro sani manya gine ke. Adwane gine koro eti momondo gine ka kenyalo tim. Roge mashonia ken giwe mar hera yani izingo matuza mapenzi. Any song. Okay, like adwa golo cover mar not cover parody mar Zuchu. To Zuchu ni hero. Ketina Zuchu moja ni Nani ebu eka hapo nataka nifanye demo na huyu. That's another day. Hakuna kwa hiyo. Hapana si yake. One kaendegi Su Bebeto. Su Bebeto is one of the modelers that we have, actress. She's also doing interviews, and you can advertise with her. And for those actors that are outside there, if you want to do a very serious project, you can as well contact her for a serious business. And the handles are down there. She has listed them on Facebook, on YouTube, on Instagram, on TikTok, any other place. Just search Su Bebeto. I want to give you this chance. At least you talk to these people before we quit, before we call it a show. We've been here and we are very sorry for those people that are joining now. Just know that we have Su Bebeto, so you can as well go and check her information, or you can go and dig deep through her social media handles. Now, I want to take this chance I give you. At least you talk to these people. Just face them directly, because I always love my fans because they are very loyal. They've been doing what we ask them. So I do call them my kings, and I love you all. Now, let's get it from Su Bebeto. Okay, mimi nataka tu kusema asante. For the followers wenye wataona hii, please number 2 subscribe mpitie YouTube channel yangu, Instagram, TikTok, na tumejina moja Su Bebeto. Yeah. Ukinisupport manze ndashukuru sana. Ukinisupport manze ndashukuru sana, yani sana. Sana. Tu ni follow, I'll follow back. Subscribe to my YouTube channel. Yeah. Now. All right. Mungu awabariki. All right. Yeah. Now, yakora mogi an kizungu mangenya ongewa. Kiswahili onge ko. Kendo gimamora ni uera kakano. Kendo thank you so much. Our Facebook page ne at 5K. That is great. That is an achievement, and I have to thank you people. 5K is not all that easy. From one subscriber to 5 followers. It's so great. Let's make it biggest, because this is what biggest.
Anyway, agoero kamano ne jok mono wan kodo kaendi nyaka ne show chakre ma iluongo ni The Super Sato. Kopo ni in outside there ti dwaro ni ibed promoted, kiki wachi ni Omari manyo mana. No, just be here. Kawuono ne wan gi BEBETO. Kwa support uru. I love you. Let's meet next time, the same place, same time. Angama kelo ni chenro ne pile ka pile. Iluonga mcomarinash da kongore negi chake kore to kore choko sitirum. Omari chieno jemo ne mbele wan chiene moneno mbele mweyo. Kendo hey show my next. One-on-one Super Sato. Every Saturday as from 8 p.m. with MC Omari Nash. Mori dendo ni TikTok. Uigi karene. Mori luongo ni YouTube. Moro Snapchat. Gigo joga. Inyalo landi ni to. Kare podi ngima. Inyalo mwonyo mena ngili. Omari aol. Omari a John. Gigo jonya. Weche mbuyola. Weche mbuyo joga. Gigo rachna. Tap the screen, tap. Share, like. Follow my gifter. Please subscribe. Omari and Nyakoro mogi, makoro chenro manoma, ma edi makoro madhinde kopiny, mato nyaka yienge. Ima chenro mabiro ni juma ka juma, iluonge nang'o cha? Gombaka gi jaber nyaronagi. Gombaka gi jaber nyaronagi kelo nigi jaber mwenyewe. Inyalo dende ni Lorin Achienge kata Nyar Kanyamuon. Juma ka juma gimitimo en ni idhi e YouTube kacha mare timanyo jaber nyaronagi nikech chenro ni makoro chenro manoma, chenro mwanyalo goe mbaka kaka joluo. Anuoni kendo ne wacho ni gombaka gi jaber nyaronagi. Warom kacha YouTube juma ka juma. Yo maratari.